Sadullah Aydın, Doğru Haber. Xortno bi iftirayan nexapin, serkeftin ve aberxwedanê be. Ez mangê ciwan û birayê xwe yên ku îslam ji xwe re kirine kul û derd, hakimiyeta îslamê daxwaz dikin, daxwaza serdestiya îslamê dikin û dixwazin alema îslamê bi taybetî axa pîroz û muqeddes Qudüs û Filîstînê ji esareta dewletên kafirên Rojava rizgar û xelas bikin dikim. Em di dem û wextan dijwar re derbas dibin, rojên dijwar li benda me ne. Dizanim, dibe ku hûn ji ber darbên berxwedanê yên ku girtine, xusûsen Hemas û Hizbullahê hejandiye, di nav hizn û xemgîniyê de ne. Rêberê Hemasê İsmail Haniye û rêberê Hizbullahê Seyyid Hasan Nasrallahê ku 32 sale Hizbullahê îdare dike û aniye vê rewşê û şehîd bûne. Gelek şexsiyetên muhîm, paye bilind ên Hemas, Hizbullah û hêzên din ê berxwedanê şerbeta şehadetê vexwarin û qirkirin didomin. Mihraq û hêzên ku hewlê didin îxanetên îdare û îdarevanên alema îslamê veşêrin, ji koşk û qesran ji bo pereyan, talîmatan ji wan digirin. Bi vî awayî ji bo dinyaya xwe û dînê xwe davêjin tehlûkeyê, ev Müslümanan gafilin. Li gor zimanên medyasyonîst û xaçperestan xeber didin û propagandaya wan dikin. Bi vî awayî cepheya berxwedanê weka şeytan nîşan didin û dixwazin wan bi tena serê xwe bihêlin. Dibêjin rejîma Siyonîst wê tu carî meğlûb nebe. Bila ev gotin propaganda û derew we bêhêvî neke û bi huzn nebin. Xortno, bêşek û bêguman vê carê rewş cuda ye. Mezinahiya resm û tabloyê bibînin. Mücadeleyên mezin, fedekariyên mezin dixwazin. Cepheya berxwedanê ne tenê şerê bi rejîma Siyonîst re ye, çeteya Siyonîst tenê cepheyek û çeperek e. Alema Xerbê ya bi pêşengiya wê Amerîka dibe ku di tarîx û dîrokê de ji bo şerê herî mezin haziriyê kiriye. Wan behr û axên ummetê bi keştiyên şer û bi teyareyên şer tijî kirin da ku piştgiriyê bidin rejîma îşgalker û heydût. û li dijî cepheya berxwedanê şer bikin. Ya rastî jî Amerîka bi xwe ye ku şer bi rêve dibe û îdare dike. Berxwedan bi pêşengiya Amerîkayê şerê cîhana alema Xerbê dike. Hemû sazî û rêxistinên îstîxbaratî û hêzên taşeron ên Amerîka, İngiltere, Fransa, hemû Ewropa û rejîmên alema İslamê yên xizmetkarên alema Xerbê ne bi hemû hêza xwe hewl didin berxwedanê bêtesîr bikin. Hêzên serdest û hukmranên cîhanê bi hev re û bi hemû îmkanên xwe êrişê berxwedanê kirin. Hemasê dibe ku bi bêhemdî dest bi şer û herba azadiya ummetê kir. Belê, ev şerê xelasî û rizgariyê ye. Şerê hebûn û tunebûnê ya ummetê ye. Ümmet bi noxteyeka tarîxî ya mîna destpêka salên 1900 rû bi rû maye. Mesele ya ku ji piraniya me fehm dikin, pir mezintir e. گر برخودان لغزه، فلسطین، لبنان، بیروت و لیمن تک بچه مغلوب ببه، محقق جبهه سیونیست ویل جی خو نسکنه، شر و حربه ویل تواهی عالم اسلام بلاو بکه، دجمن اشغال کجی و ویجاری وره بردری ترکیه. نهاروش جدایه، عالم غربی ایدی نخوشه، مدنیت غربی ایدی جبو خلکن جهان نهیویه که رژیم امریکا و اروپایی دست سیونیستان ده اسیرن. مدنیت اسلام مینا تاوه که دست بر رونایی خلک جهان او کسیم بهیوی کریه لورا افگلین جهان دناو لیگرینه دنه اسلام دره دیه کجوان را ببه آلترناتیف و جبهه یک برخودانه یا برخستن کری هیه که روژاوا باش ناس دکه سوند خواریه که حسابین وی بروژاوا را ببینه و تجاری سری نتوینن وظیفه همه اوه که امجلو برگی خوین تقوای لخوا بکن و لجم برخودانه بسکنن و خودی لوان درکوین لسر ملی راست تاریخی بسکنن و گوه ندن فتنه و فسادیان گوه ندن پروپاگانداین که اصلی وان توننه بله گاوا کو مجادله مزن ببه بهای یعنی بردیلا ویجی مزنه عالم غربی یا باربار آدمره جبهه سیونیست به همو هزا خو درکتیه قادو میدانان و به همو هزا خو ایریشته که مینا حیوانه کی وحشو کووی کو جبول سر لنگ خو بسکنه مجادله ده جبروی که تو قاعده و بندان سینورا ناسناکه بزانا قتل عامن هوف وحشیانه دکه لسر کفتن محقق و آبر خدانه به تشتیک و عالم غربی یعنی روژاواج جهانی را بیجه نمایه ایدی دورا آخافتنه یا مدنیت اسلامیه که دوی ام بصبر و ببر خدانه که مزن لجن بر خدانه تکیون سفان و ببن یک وجود